دوستان عزیز، حالا میگذاریم به برنامه امروزی. ما به برنامه امروزه مهمان مخصوص دعوت کردیم. مهمان این خانم معلمه معظمه قادرова هستند که خیلی همین ما و شما در تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان خیلی میشناسیم. این دعوت اولی ما است از معلمه و خیلی خرسندیم که معلمه دعوت ما رو قبول کردن. درست است که موضوع کمتر غم انگیز است، اما دیدن معلمه در صحنه ما در استودیو ما برای ما خودش یک خرسندی است. سلام علیکم معلمه. سلام علیکم سلیم جان و بینندگان برنامه شما. امیدوارم که همه کس خوب و صحت سلامت هستین. بهترین سلامت باشید. باز یک بار دیگر منتداری خود و منتداری تیم کاری ما رو به شما میرسانم که شما تکلیف ما رو قبول کردید و امروز به همه اون تشویش روزگار زندگی نگاه نکرده سری وقت آمدید رسیدید. این رو ما قدر میکنیم. باور کنید این خودش همین اقدام شما برای ما یک ارزش خیلی گران دارد. سلامت باشید معلمه. حالا امروز میگذاریم به موضوعی که من و شما میخواهیم با شما صحبت کنیم. شما همچون یک حقوق شناس، همچون یک ادوکات خیلی شناخته هستید و در کارهای مقامات را خوب میدانید. و همین سبب شما را عیناً دعوت کردیم تا در این موضوع صحبت کنیم. موضوع هم موضوعی که از بهار امسال تا به این وقت نه تنها یک شهر بلکه تمام جمهوری را توجه تمام جمهوری را به خود کشید. این هم باشد کشتارها، سلسله کشتارها در شهر کنیبادان. این را بینید که میگویند که آمدن سال از بهارش معلوم است. متاسفانه در بهار همین کشتارها سر شد. من از سال به آخر رفته ایستاده است. حالا هم خبرهای ناخوش از این شهر بسیار شریف و شهر خیلی عزیز برای هر یکی ما شما خبرهای ناخوش رسیده می‌استد. حالا میخواهم از شما فهمم که درباره همین سلسله کشتارهایی که در کنیبادان میگذرد نظر شما چی است؟ این از کجا پیدا شد؟ این موتیو، یعنی در همون زبان یوریدیکی موتیو میگن، یعنی بس موتیوش در چی است؟ عموما انگیزش در چی است؟ از نگاه قانونی، از نگاه حقوقی، عموما از نگاه شما همچون یک متخصص چی گذشته است در کنیبادان؟ چی میگذره؟ چه خبرهایی دارید؟ مرحمت معلم. فهمو. نام برنامه هم کنیبادان خونین موندگی هستید. واقعا هم چنین هم شد. من البته پیگیری کرده میستم، معلومات ها رو از اینترنت به طریق اینترنتی میبینم. بعض جاش رو ممکن بدیدتونم، بعض جاش رو دیده نتونم، لیکن برمیگردیم به سری مسئله. در حقیقت از ماه مارت همین سال کشتار شد. تا این ببینید گفتی شما که از بهار سر شد تا آخر سال کشتارها شد، سلسله کشتارها شد. یعنی که هفت کشتار و از 7 کشتار 25 نفر کشته شدن. پیش از این چند فکر من در این مسئله همین که مقامات‌های حفظ حقوق کمتر درباره مقامات‌های حفظ حقوق، کاربری مقامات‌های حفظ حقوق نقل میکنم. پیش از همه کیم چند واریانت است. واریانت یکم این کاروپسیه میباشد، باز هم ریشه راندن کاروپسیه است. بعدن متاسفانه ما از دوره شوروی، اما تجربه هایی که دوره شوروی بود تا حالا دوام داده استودایم. این چی است؟ یعنی آنها در دوره شوروی هم دستگیر میکردن نفرانی که شاید با دیگر گناه با دیگر جنایت گمانبر کرده شده باشند، لیکن پسان با گردن آنها گناه صادر نکرده آنها رو بار میکردن. با این من میتونم دلیل آورده. این 2 نفری که پیش از این دستگیر کرده بودن، خطا نکنم ماه ایون بود، 2 نفر رو گویا که با کشتار یک چند همون عائله دستگیر کردن و یک تاش رو یک عمره محکوم کردن، دویمش رو به 25 سال محکوم کردن. 20 سال ده 20 سال معذرت میخوام 20 سال محکم کردن. لیکن پس از اون فکر کردن که مقامات‌های حفظ حقوق تفتیشات فکر کردن که با همین تمام روپوش میشود، همین کشتارها تمام میشود، همین که با این پرونده رو محکم کردن وظیفه اونها تمام شد در این مسئله. لیکن این رو ببینید که پس از محکم کردن اون 2 نفر باز جنایت صادر شد، باز کشتار شد، باز همون در ناحیه کنیبادان. برای چی محض در ناحیه کنیبادان؟ برای چیز در دیگر ناحیه ها نیست. سببش رو یکی من فکر میکنم ممکن سرحدی باشد، یا اینکه من میترسم بیان کنم که محلچگی ملتچگی با این گفتن
шояд чунин ҳам бошад, гуфта наметавонам. Шояд ин мардуми сӯхт, мардуми Конибодомро онҳо қадрбинӣ надонанд. Бисёр вариантҳо ҳаст. Яке аз вариант ин чунин бошад. Боз куштор содир шуд. Куштор ки карданд, пас боз имрӯз агар аз рӯи маълумотҳое ки пайдо карданд 4 нафари дигарро дастгир карданд. хоб ин 4 нафари дигарро ҳамчун гумонбар дастгир карданд. Ба он 2 нафаре ки яъне куштор содир карда буданд қаблан аз ин, бо онҳо чӣ мешавад? Яъне агар куштор ки боз давом дода бошад, дасти дигар аст. Бо сабабҳое. Як сабаби дигараш некомпетентне, яъне ки мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, кормандои тафтишот, кормандои оперативӣ некомпетентне ҳастанд. Дар он ҳолате ки дар маршировкаҳо иштирок мекунанд, ба ҷои хондан, ба ҷои малакаи дониши худро баланд кардан, онҳо дар маршировкаҳо иштирок мекунанд, яъне ки дониши кофӣ надоранд. Шояд яке аз сабабҳояш чунин бошад. Варианти дигараш бошад. Инро бубинед, ҳар вақте ки куштор мешавад ё ягон ҳодисаи дигар дар Тоҷикистон рӯй медиҳад, албатта пас аз дар дигар тараф дигар масъала аст. Мумкин масъалаи барқ бошад, масъалаи об бошад, роғун бошад, масъалаи марз. Айни ҳол масъалаи марз баҳснок аст. Пеш аз ҳамин куштор масъалаи марзро яъне бо Қирғизистон дида баромаданд, онҳо ҳал карданд. дар баробари ҳамин куштор содир шуд. Мардум ки гуфтанд дар онҷо сару садоҳо баланд шуд ва ин тараф куштор пайдо шуд, яъне ки таваҷҷӯҳи мардумро ба дигар тараф бурдан бошад. Варианти дигар аст. Варианти дигар бошад, шояд худи мақомотҳо гуфта наметавонад, худи шахсони масъул ташкил карда истода бошанд чунинҳоро. Ин вариант ҳам мадди назар гузошта намешавад. Ман дар таҷрибаи кори худ ки 12 сол кор карда будам ҳамчун адвокат пеш аз баромадан аз Тоҷикистон, чунин ҳодисаро бисёр мушоҳида кардаги будам. Яъне ки дар таҷрибаи кори ман ҳамеша бо шиканҷа, бо фишор, бо шиканҷа бор мекардан гуноҳи нокардаи нафароне ки бо дигар ҷиноят дастгир кардагӣ ҳастанд, бор мекарданд. Яъне ки шиканҷӣ кардан, онҳо хоҳӣ нахоҳӣ ба гардан мегирад. Дар ин ҷиноят ҳам чунин ҳаст. Мутаассифона чунин ҳам ҳаст. ҳозир муаллима шумо хеле хуб инҷо як нуқтаро гуфта гузаштед, яъне бесалоҳият, некомпетентнес органов, яъне бесалоҳият будани онҳоро воқеан дар вақти таҳсил онҳо шояд аз ҳамун муаллимашон ё аз ҳамун дарсашон чизҳои даркориро ки ба ҳамин ҷиноят вобаста ба ошкор кардани ҷиноят дарси хуб намегиранд, ба чӣ хел ки шумо гуфтед бо маршировка ё бо меҳмонқабулкунӣ ба инҳо рӯзашон мегузарад. ин сабабаш ҳам ҳаст аст. Ва аз дигар тараф шиканҷаро ҳозир инҷо шумо ном гирифтед. Воқеан тамошобинони гиромӣ, ҳоло инҷо муаллима якум нуқтае ки ҳоло гуфтанд, агар ман камтар шарҳ диҳам, агар дуруст фаҳмида бошам, дар тамоми вазоратҳои корҳои дохилӣ яъне картотека вуҷуд дорад, яъне нафарҳое ки дар гузашта ҷиноят карданд, рӯйхати онҳо ҳаст. ҳамин хел аст муаллима? Рӯйхати онҳо дар дасти орган. бале, дар рӯйхати ҳамон одамҳо яъне делаи сиёҳшон ҳастааст. вақте ки як ҷиноят мешавад, якум ҳамон афродеро мебардоранд ки дар ҳамон картотека, дар ҳамон рӯйхат ҳастанд. ва вақте ки ҳамон нафарро боздошт мекунанд, мебиёранду ҳамин гуноҳро ба гарданаш мезананд, агар ӯ накарда бошад, вақте ки шиканҷа мешавад, маҷбур аст ки мегирад ба гардан. ҳамин хел аст муаллима? Албатта, маҷбур аст ки ҳамон гуноҳи нокарда, бале, ана гуноҳи нокардаро аз барои ки шиканҷа мешавад мегирад ба гардан. ва дар натиҷа мо дида истодем ки дар ҳамин қазияи Конибодом 2 нафар аҳлакои ҳукми худашро гирифтааст. Як нафар 20 сол ва дигари ҳукми абад. он нафаре ки ҳукми 20 сол гирифтааст мусафед аст барои қатли бародараш гумонда. бале, Шарифҷон Ашуров ном дорад. ина бинед ки хоҳараш гуфтааст ки о кормандони мақомот маро заданд ва бародарам барои он ки ман зери лату кӯб намонам, гуноҳро ба гардан гирифт. ин ҳарфи хоҳари нафаре ки зиндон рафтааст 20 сол. ҳоло ӯ одам кард ё накард зери савол аст. мардак 20 сол ҳукм гирифт, хоҳараш гуфта истодааст ки маро шиканҷа карданд. ин барои мақомот як чизи оддӣ менамояд. ҳеҷ нест барои мақомот. бо одат кардагӣ ҳастанд, бо тарзи шиканҷа мардумро фишор меоранд ва гуноҳи нокардагиашонро бор мекунанд. ин дар таҷриба барои ягон кас махфӣ нест.
حالا همین 4 نفر من شک ندارم که همین 4 نفر هم گناهکار میبرارن. اگر بیگناه باشن هم یعنی پریزومپسیا невиновности میگه اگر خطا نکنم، یعنی همین آدم ها رو ما بیگناه حساب میکنیم فرضاً، حالا چون که سود نشده است و دادگاه نشده است، اگر همین ها رو حالا گناهکار میبرارن اگر بیگناه باشن هم میتونن یعنی به گردنشون مانند. درست؟ аллакай мондагӣ ҳастанд. фикр кунам ки агар ки حالا که прокуратураи генералӣ имрӯз ҳамин рӯз ба фикрам хабар дод ки яъне ки 4 нафар дастгир карда шуд бо ному фамилияшон, бо солошон, бо гумонбар ки дастгир кардан, аз он ҷо баромада наметавонӣ, роҳи халосӣ надорӣ. ҳатман бояд парванда оғоз кардагӣ ҳастанд, ҳатман зери шиканҷа ва ё айни ҳол ҳам мо дар шумол суҳбат карда истодаем, лекин онҳо дар таҳти шиканҷаи шадиди пайдарҳам қарор доранд. онҳо бо معلم ҳамин عزیز сулсила اینجا یک мераванд. سوال پیدا میبخشید، اینجا یک سوال پیدا می شود که حالا این ببینید نفر دستگیر شده است. حالا من یک آدمی که ما چی میگوید اختصاص یوریدیکی ندارم، حقوق شناس نیستم، اما برای من همین پریزومپسیا невиновности گفته که چیز معلوم است، یعنی نفر بیگناه است تا دمی که سود قرار نبرارد، حکم نبرارد. اما اینجا پروکراتور گنرالی نام و فامیلی و معلومات و عکس همین 4 نفر گمانبر را به مردم نشان دادن. این برای چی کار شد؟ این درست است؟ салимҷон, дар як بابا чи аҳамияте дар ҳамин ҷо. хуб, ному нафар ҳамашо, лекин агар ки ному нафарашо эълон карданд, гуфтанд ки фалон нафарон дастгир карда шуданд, пас барои чӣ ба ин парванда мӯҳри махфӣ заданд? Агар ман агар гӯш кардам, гуфтанд ки ин куштори оддӣ, ин куштори оддӣ аст, кадоме аз ҳамоно гуфтанд мақомдорон, яъне ки ҳифзи ҳуқуқ. хуб, агар куштори оддӣ бошад, пас барои чӣ дар куштори оддӣ мӯҳри махфӣ дар парванда мӯҳри махфӣ мезананд? мӯҳри махфӣ ки заданд, барои чӣ? фамилияи номи онҳо ошкор карда шуд. онҳо бо кофӣ набудани факру далелҳо маҳкам, ин барои ману шумо хаб кунем ё ману шумо бар инҳо хаб кунем, ором шавем, барои гуфт ина мо дастгир кардем, инҳо ҳастанд, тамом, ҷиноят бо ҳамин рӯйпӯш мешавад. факту далели кофӣ یعنی برای надоранд. آرام کردن مردم. дар ором кардани ману шумо, ором кардани мардум паст шаванд, таваҷҷӯҳи мардум ба сарҳад нашавад, дар ҳамин шавад. Дар ин ҷо бисёр вариантҳо ҳаст. воқеан ҳам барои чӣ ба дигар кушторҳо ҳам хабар надорам мӯҳри махфӣ зада буданд, не, лекин ба ҳаминаш мӯҳри махфӣ заданд. Чӣ? мӯҳри махфӣ дар ҳамон ҳолат зада мешавад ки дар паррандаҳо яъне ки сиёсӣ бошад. куштор айни ҳол дар Тоҷикистон парвандаи сиёсӣ шудааст. саволи ман ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ. биёед агар куштор дуздӣ ҳамашро мӯҳри махфӣ мезанем, чӣ хеле ки хоҳем шиканҷа кунем, бор кунем ба сари мардум. ин чӣ хел корбари мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, оператсивӣ ва тафтишотҳои пешакӣ. Дар тафтишоти пешакӣ ман бисёр иштирок кардагам. фаъолияти кормандони оператсивиам хуб медонам. аз лаҳзаи дастгиршавӣ онҳо шиканҷа мешаванд. Ман бовари комил дорам, ҳозир нафароне ки 4 нафар ҳастанд, бо ҳимоятгар таъмин карда нашуданд. он ҳимоятгарро ҳамчун гӯши худ мебинанд. дигар намебинанд, ҳимоятгар нест барои ҳо. ба номи ҳимоятгарони ман номашон ба гардам, лекин ҳимоятгарои мо ҳам айни ҳол медонем фаъолияташон чӣ хел бурда истодаанд. معلم آقا اینجا یک سوال پیدا شد در ذهنم، همین مهری مخفی زدن به پرونده چی میگیم فایده دارد برای مقامات؟ یعنی چی پلوسش در چیست؟ برای من و شما البته که مینوس هست. ما پیگیری کردن نمیتونیم. ما نمیدونیم که در پرونده در تفتیشات چی رفته ایستاده است. روند پرونده رو ما دیده نمیتوانیم. بله، در سود پس درهای بسته تمام حقوقهای آنها پایمال کرده می شود. با ادوکات تامین کرده نمی شود. شکنجه می شود. حتی از دکتر ولی نمیگذارند. باوری دارم که نمیگذارند. پیش از به سیزو قبول کردن باید از دکتر گذارند. برای من شما برای فوش نشدنی پرونده یک طرفه جنایتکار گفتن میخوام پرونده یک طرفه ناعادلانه غیر قانونی دیده برآمدنی آنها تا که منو شما خبر دارید. من اینجا یک چی میخوام، یک چی رو بگویم، کمتر از موضوع میبرایم. اگر پیگیری کرده باشن در قزاقستان یک وزیر رو دستگیری بیشنبایف میگن، بیشنبایف دستگیری همون رفتی سود مرافعه رو آنها آنلاین نشون دادن و تمام جوامع
این همون وزیر نیست است که همسرش را زده کشته بود. بله ها بله. وزیر نیز همسر سلطنت رو زده کشت، لیکن онлайн برای چی پسند آمد به من؟ تجربه خیلی خوب کردن. تمام مردم از قزاقستان چه از بیرون پیگیری کردن و دیدن رفتی مرافع چقدر گذشته است. من هم میخواستم در تاجیکستان مخصوصا در همین خیلی پرونده های سر و صدا بلند دارن و مردم فعالیت حفظ مقامات های حفظ حقوق در تحت شبهه هست میکردن. بله. پرونده ها رو онлайн به طریق онлайنی من طلب میکنم بله. مخصوصا در همین حالتی که حوزه کشتار پای در هم در یک ناحیه این اندک مندک نه در مبین بله. نیم سال یک سال 25 گذشته نفر است. 5 25 این نفر برای این کشته شد. روش کرده نمی شود. من طلب میکنم از مقامات های حفظ حقوق که رفتی مرافعه به طریق онлайн باشه تا که ما از اون خبردار باشیم، دیده توانیم، پیگیری کرده توانیم که در اونجا چی شده است، چی رفته است. همین در یک پرونده گذشته در خطا نکنم در پرونده چهارشنبه وقتی که از مسکو قاپیدن آوردن تاجیکستان، همین پیشنهاد رو ما با چند دوستان کرده بودیم که همین مقامات تاجیکستان اگر خواهند که مردم آرام شود بیایید همین سودی دادگاه چهارشنبه رو در تلویزیون گذارانید، در تلویزیون نشان دهید با مردم که دادگاه آشکار گذرد. اگر همین چهارشنبه واقعا گناهکار باشد حکمش رو برآورید، مردم آرام میشد، دیگر مردم دعوا نمیکنند. اما وقتی که شما با مهر مخفی پشتی درهای بسته به ادوکات به رسانه ها میگذارید، مردم البته شک و شبهه نسبت به کار مقامات پیدا میکنند. که حاضر جوابش از شما گرفتم، یعنی آنها از ناعهده برای خودشان پنهان کردن دیلر مخفی میزنن و همین هیچ کس نمیتونه دخالت کنه. حتی بیچاره همون ادوکاتی که همین کار را گرفته است، ادوکاتی از جانب طرف دولت تعیین شده باشه، اون هم نمیتونه معلومات را بیرون ببره. درست دستخط میگیرن از منم دستخط گرفته بودن. چون این حالت ها بود. جمشید رو برای چی وای کردن، محکم کردن؟ برای اینکه افی فوش کرد گویو. دستخط میگیرن که شما ادوکاتی همیشه کارایی وای بدید. بله. یعنی در پرونده مخفی شما یعنی گذراندید از سرتون. من گذراندگی هستم، من دستخط دادگی هستم، من فوش کردن نمیتونم. از خودی من هست دستخط. برای چی؟ اگر فقط و دلیل های کافی می داشتن سلیم جان، آنها این رو ببینید. اگر در حقیقت جنایت همون مقامات های تفتیشات از روی قانون کودکس مرافعه و دیگر قانون ها استفاده می بردن، با فقط و دلیل باید همیشه به تنگی آورده رساند که همون جنایتکار به گردن به عهده خود گیرد که جنایت صادر کرده اش رو. درست؟ آنها که فقط و دلیل های کافی ندارن مهر مخفی میزنن به پرونده، بعد از ادوکات هم میگیرن دستخط که تو آشکار کردن فوش کردن نداره، فوش کردی 316 ماده. در این حالت ادوکات هم خود به همین زبان روسی سوچستیک شده ایستاده است، نه؟ 100%. برای ما ادوکات هایی که عین حال در تاجیکستان قرار دارن همکسبای من اونها رو حرمت میکنم. ادوکات های خیلی با قوت هستن، دانششون کافی دارن، لیکن دست و پاشون بستگی هستن و جمیده نمیتونن. البته بعد از آن که بزرگمهر یارو زندان شد، نوریدین محکموف زندان شد، چند ادوکات های دیگر در زندان است، منوچهر خالق نظر در زندان است و کدام ادوکات دیگر جرأت میکند غیرت میکند که برای حرفش رو مثل شما حداقل گفته تواند؟ بله گفته نمیتونه. یا اینکه اگر از همه в лучшем случае و یا اگر برآمده توانه از تاجیکستان برآمده میبره رنگ من جمشید یا دیگرون в худшем случае پس پنجره پیش بزرگ بر میکنه. بر من آشکارا گفتگی بوده که تو پیش بزرگ میروی، جای تو همونجا به نزدیک بزرگ میری. بعد اینو ببینید سلیم جان، کورپسیا. برای چی من از کورپسیا سر کردم؟ کورپسیا خیلی ریشه مونده. سوال شما میخواد بود من شما پیش سوال من هم آمده بود گپ زنید. خب این کورپسیا ریشه روندگی از همون بالا سر کرده، از حد بالا از رهبری دولت سر کرده دست در کورپسیا دارن تا فرار شد تو همون نفرانی که در پایان کار میکنن دست در کورپسیا دارن. در دانشگاه میخونن کورپسیا با پول داخل میشون. درست؟ بها میگیرن با پول و کار میدارن با پول. در تمام مقامات ها پول
коррупция реша рондагӣ аст. Яке аз сабабҳое ки ҷиноятҳо ошкор карда намешаванд бо тавру боиду шояд аз рӯи қонун ошкор карда наметавонанд, ин ҳамин коррупсия аст. Сабаби асосиш коррупсия аст. Дуюм, дониши кофӣ надоранд. Чунин ман фикр дорам. ин нафаре ки назари нафаре ки дар дохили ҳамин дег меҷӯшад, гуфти зада тамошобинон азиз, яъне он нафаре ки дар дохил худаш медонад ки вазъият дар куҷо аст. ина бинед ҳозир ҳаминҷа дар бораи коррупсия гуфтед. пеш аз ин ду нафарро ҳоле ҳукм доданд. Якташа ҳукми абад доданд, якташро 20 сол, чхел ки ҳозир ном гирифтем. албатта ки барои зиндон кардани инҳо, ҳукм додани онҳо бефасод нарафтааст, яъне ҳамун аз нооҳдабарӣ ҳамиро шиканҷа кардан, ҳукм доданд. фаразан мегирем ани 4 нафари боздоштшуда ҳамун қотило, ҳамун қатлое ки дар гузашта шуда, ҷиноятҳое ки ба гардани ин ду нафар буданд, кори дасти инҳо бошад, ин ду нафарро мақомот берун мекунанд ё не? Бояд агар мантиқан гирем, бояд вай нафарро озод карда шавад. Лекин ман боварӣ комил дорам ки вай озод намешаванд. Вайо ки озод карданд, инҳо намехоҳанд ки яъне ҷазо бинанд, сирашон фош шавад. яъне боз нооҳдабарии худашон маълум шавад. Боз нооҳдабарии онҳо намехоҳанд нооҳдабарии худро ба гардан гиранд. Аз ҳама проблемаи мо дар ҳамин аст. Муаммои калон ки мо намегирем нооҳдабарии худро ба гардани худ, бояд мо яке талаб мекунем ки озод карда шавад. Инҳо парвандаро тоб метиҳанд, алик-малик мекунанд, мегӯянд ки ҳа вай ҷиноятҳоро содир кардагӣ буд, он совокупности мекунанд, скорее всего. Совокупности мекунанд будан инҳо. Да, по совокупности. Мегӯянд як қисмашро бо вай карданд, ха пинҳон карданд, нагуфтанд, инаш давом доданд. Ку бинем чи давомаш чӣ мешавад? Давоми инҷа як савол дигар пайдо мешавад. Ин умри одамизод бозӣ неку. Чӣ мешавад? Ин бечора як умр мешинад барои гуноҳе ки накардааст. Мақомот ҳамиро дида шуда, ҳамун додгоҳ, ҳамин судя чӣ хел хоб мекунанд? Барои вайо умри одамизод ба фикрам уже қадре надорад. Умри ману шумо қадре надорад. Онҳо фармонро иҷро мекунанд. Фармоне ки аз боло мешавад, дар бисёр парванда мегӯям ку ошкоро ки ба мо фармон шудагӣ аст, мо бояд ҳамин фармонро иҷро кунем. Ки фармон медиҳад? Ки метиҳад фармон? Ки фармон метиҳад? Фармони ман наметонам. Фармон аз боло, барои гапи вай фақат фармон аз боло шудагӣ аст. Ин болои вай ки бошад намедонам. Хай маълум аст барои ману шумо ки аст. Прокурора болош, прокурори генералӣ аст, суда болош нест. Суда болош худ роҳбари давлат аст. Чунки ҳамун таъин мекунад. Яъне ки боло аст, ҳамун боло фармон. Вайо фақат фармони боло кате кор мекунанд, фақат аз рӯи бо фармони боло инро бубинем ки қонунро агар аҳамият дем, дар давраи шӯравӣ ҳам қонун буд, лекин ҳамун қонунро риоя мекарданд, камбеш риоя мешуд. Дар мо қонун ҳаст, агар аз рӯи қонунро риоя мекарданд, ҳамун гапи болоро гӯш намекарданд. Мо талаб мекунем аз рӯи қонун. Касе бале ҷинояткор бояд ҷазошро бинад, бояд паси панҷара равад. Лекин онҳо ба ин на кодекси мурофиӣ, на кодекси ҷиноятӣ, на конститутсияро поимол кардагӣ ҳастанд. Дар бисёр ҳолатҳо. Ману шумо инҷа суҳбат дорем, дар онҷо ба мо мегӯянд ки инҳо ҳуқуқи гап задан надоштанд. Озодии сухан конститутсия нест? ё дигар нафарон бурда маҳкам мекунанд. барои комментарий инро бибинед. Касе комментарий мемонад, дуруст, лайк мекунад, онро тез пайгирӣ мекунад. Касе занак ҷанг мекунад дар кӯча, касе дар маршрутка, онҳоро оперативне тез дар мобайни 1 сутка дастгирӣ мекунад, бурда маҳкам мекунад. Пас барои чӣ? Ваё хеле хуб кор мекунад. Пас барои чӣ дар ин ҳолати куштор умри як инсонро аз байн бурдан аст? Барои чӣ? Пас аз ким чанд куштор 2 нафарро дастгир карданд? иқа компетентне бошанд, иқа саводи кофӣ дошта бошанд, барои чӣ тез оперативно дастгир накарданд? Ҳозир бо гап мезанем дар ту мегӯяд шумо хоин ҳастед, шумо мегӯед ки вай шукрона намекунед, ин мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи мо хеле хуб кор мекунад, ино дастгир карда истоданку. Ина бинед маълума. ҳозир дар бораи ҷанҷолҳои кӯчагию маршрутки мебароранд, нишон метиҳанд, дар як рӯз маълум мекунанд. Ин гапи дуруст. Як чизи дигар, агар хато накунам, соли гузашта яке аз муовинони раиси Орионбонк буд ки буд амро куштанд. Хоб, яъне ба қатл расонда шуд.
тамоми органҳои Тоҷикистон аз амният то прокуратураи генералӣ ба по хестанд. дар давоми 1-2-3 рӯз аз камераҳо пайдо карданд нафара киҳо ҳастанд. ҳатто барои боздошт кардани гумонбарон мукофоти пулӣ ваъда кард мақомот. 10,000 буд, Дуруст? 10 чанд? Хеле калон буд. ҳола дигар худо раҳмат кунад одами чира гузаштагирам. ина бинед ки гап дар бораи инҷо меояд ки дар ҳамин қазие ки нафаре ки ба роҳбарияти давлат ба хонаводаи ба Ҳасани Асадуллоҳзода наздик аст, кормандаш аст, тамоми машини давлатӣ, сохторҳои давлатӣ ба кор даромаданд, аз пая шуданд, ҳатто пул ваъда карданд. Аммо дар ин ҷо 25 кас кушта мешавад, кӯдаки 2 сола кушта мешавад, ҳеҷ ки парво надорад, фақат участковой банда аст. Тамом. аз рӯи гуфтиву гӯё ки аз тамоми мақомотҳо дар ҳамон ҷо будааст, аз прокуратураи генералӣ, аз дигар ҷо, яъне ки чӣ ташкил гурӯҳ ташкил кардагӣ ҳастанд, кор карда ситоди корӣ, бале, ситоди корӣ ташкил кардагӣ ҳастанд, ҳама дар ҳамон ҷо ҳаст, кор кардан. Ана 4 ҷинояткорро пайдо карданд ба гуфти онҳо. Лекин ман боварӣ надорам ба ин ки чаро ҳамин корро барвақттар накарданд? Вақте ки ҳамон моҳи март чаро барвақт ҳамин корро накарданд? Ба назари яъне шумо ки мардуми Конибодом ва ин мардуми Конибодом, яъне ману шумо барои он қадр надорем. Мо хеша авлоди ваё нестем, мо дур ҳастем. яъне ки моро моро бегона медонанд, Конибодонро бегона медонанд. мо бегона ҳастем. ман чунин хулосем дар ин масъала, шояд ман хато накунам. Чунин хулоса барои чӣ гуфти шумо ки мукофотҳо чӣ карданд, дастгир карданд, дида баромаданд. Дар ин ҳолат 25 нафар кушта мешавад. Ягон мукофотро ман нахондем дар ягон ҷо. ҳамон нафароне ки 2 нафарро ки гӯё дастгир карданд, пас аз ким чанд вақт дастгир карданд? Тез дастгир кардагӣ набуданд, агар дар хотир дошта бошед. Ману шумо мардуми сухт мо o'gay ҳастем? Мардуми Конибодом o'gay ҳастанд? ина бинед ки ин муносибати ҳукумат ба тамоми мардуми Тоҷикистон чунин аст. мутаассифона мисле ки ба Конибодом муносибат доранд, ба мардуми Конибодом, ба тамоми минтақаҳо ҳам муносибаташон мисли ҳамин аст. чунки ба назари ман ҳукумат танҳо фақат худаш, оилаи худаш, атрофи худаш, ҳамдиҳаи худаш, хеш табори худашро медонад аз худу, дигар боқӣ ҳама бегона аст. ба назари ман ҳамин хел аст. ҳоло ино бинед ки дар гузашта чӣ буд, КГБ буд, дар замони Шӯравӣ КГБ, Комитет государственной безопасности, яъне кумитаи бехатарии давлатӣ хел буд. ҳозир бошад дигар кумитаи давлати амнияти миллӣ. дар ҳамин ҷо ман ба шумо мегӯям, амнияти миллӣ чӣ хеле ки мо пайгирӣ кардем, ман амнияти миллиро намебинам. айни ҳол амнияти миллӣ нест. Дар он ҳолате ки мардум ноором хоб мекунанд, айни ҳол мардуми Конибодом дар ҳамонҷо ҳастанд, ором нестанд. Ором хоб, яъне ки амният нест, амнияти миллӣ вуҷуд надорад. Яъне ки ин амният амнияти авлодӣ гӯман хато. Ин амният фақат ба ҳамон авлод дахолат дорад, ба як клан дахолат дорад, ба як гурӯҳ одамҳо дахолат дорад. гурӯҳе ки дар чӣ гӯем, дар шохҳои боло кор мекунанд, шояд ба онҳо дахолат. Ман амнияти миллиро надида истодам дар ин ҷо. Офарин ба ғайрату ва ҷасорататон муаллима. гап нест. Воқеан кумитаи давлати амнияти миллӣ амнияти як гурӯҳ аз ҳокимон шудааст. Тамом. Дигар ба мардум умуман таваҷҷӯҳ намекунанд. Вале ҳоле дар наварҳо дида истодем, мардуми шаҳри Конибодом дару тирезаашонро аз дарун панҷара карда истоданд. яъне мардум маҷбур шудааст худашро дар зиндон гирад. мардум маҷбур шуда истодааст ки худашро ҳимоя кунад. мардум боварӣ надорад ба амният, на ба милиса боварӣ дорад, на ба прокурор, умуман ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ба фаъолияташон боварӣ надоранд, ба худашон боварӣ надоранд ки онҳо аз боварӣ буромаданд, акнун худашонро ҳимоя карда истоданд. бо ҳамон панҷара кардани дару тирезаҳои худ. Камера ҳам шояд монбоги бошад. беҳтар мешад камера ҳам монанд.
یعنی از روی همین گفته‌های شما برمیآید که خود حکومت تاجیکستان، حکومت رسمی تاجیکستان خودش گناهکار است به این قتل ها، چون که به طور باید و شاید کار کرده نتوانستند. بله من حکومت چنین فکر نه عموما ба таври боиду шояд تمام. умуман кор кардаги нестанд. Шояд даст дошта бошам Салим ҷон. بله. шояд дасти онҳо ҳам бошад. Ман гуфтам ки таваҷҷӯҳи мардумро ба дигар наход таваҷҷӯҳи мардумро ба чунин ба куштор ба дигар тараф баранд. آیا همین بازداشت شاکرجان حکیمов که خودش زاده کنیبادام است و همین ربط ربط داشته دорад باشه бе میتواند؟ نظر من هم یک نظر شخصی من است که مردم کنیبادام اگر چه خودشان با سیاست سر و کار نگیردم اکثریتش، اما مردم کم نیست، زیاده از 200,000 اهالی دارد کنیبادام. اگر هم شاکرجان حکیمov هم خیلی طرفدار دارم. اگر این مردم واقعا اگر برای شاکرجان حکیمov صدا برآورد، حداقل 10,000 آدم میتواند میدان برآورد. امکانش бале است. Шокирҷон Ҳакимов як инсоне буд ки доктор кандида ҳуқуқ профессори بله ҳуқуқшинос буд, гирифтан маҳкам кардан. Ҳоло ҳам маълум нест тақдири он кас. Хай маълум аст чӣ мешавад давомашу, بله лекин гуноҳҳоши кардагиашон паси гриф секретности муҳри махфӣ, باز پس боз муҳри махфӣ, اینها боз رو ҳанӯз шумо бехабар мемонем. Шояд чунин ҳам бошад. Яъне ки дар ин ҷо боз рол бозӣ мекунад маҳаллу маҳалбозӣ. بله мутаассифона чунин ҳаст. متاسفانه. حالا حاضر اگر اجازه دید یک نواری کوتاه داریم از یک نفر خیلی ورزیده، گنرال امنیت است. хуб мешавад. یک من سوال داده بودم در فیسبوک، این نفر این گنرال پاسخ دادن به طور خطی و همون پاسخ رو من به طور نوار آماده کردم تا مردم خودش آگاه شود. این انسان رو من بسیار حرمت میکنم، چون که اگرچه از گنرال‌های امنیتی هستند اما با واقعیت رو نترسیده میگوید. اون چی واقعیت است نترسیده میگوید. هم حرفایی که خود شما همینجا گفتید همین نفر در کامنتش گفتگی است در سوال. Ман ва اگر дом بچه васият кардагӣ набудем пеш аз ин, намедонам. Ҳозир гӯш نه мекунед. نه اون مرده که اون عذر میخواهم از اون نفر که این حرفشان نوار میکنم، لیکن این چیز باید گفته شود. این سوال منم سوال پنهانی نبود، در مسنجر نکردم، سوال آشکار در فیسبوک در محضر عام گذاشتم، اون نفرم در محضر عام پاسخ داده است. برای این جای من فکر نکنم که اون نفر یگان از این چیز ناراحت شود، اما این واقعیت است. اگر گروه تکنیکی امکان باشد همون نوار رو میگذاشتید. پیش از همه گفتانیم که علم کریمینالیستیک اثبات ساخته است که همه گونه جنایت میتواند افشا شود. البته بهتر میشد که این سوال را به اشخاص میدادید که از روی اشغال کرسی موظفند همه گونه جنایت را افشا نمایند. از لحاظ نظریه میتوانم گویم که در بعضی حالتها جنایت های صادر میشوند که افشای آنها میتواند طولانی باشد. جنایتکار معلوم است، اما از روی مرکب بودنش سازمان دهنده، تحریک کننده، گروه و یا اجرا کنندگان تا حال معلوم نیستند و برای همین نهادهای تحقیق کننده درباره تفتیشات چیزی به کسی گفتنی نیستند. جنایت مرتکب شده شکل کروپسیونی دارد و ممکن مقامات تحقیقاتی نمیخواهد آن را کشف کند، یعنی آنها پرده پوش میشوند. جنایتکاران نیتی پخش نمودن ترس و وهم در این منطقه دارند و آنها نیز با اشخاص صاحب منصب ناپاک ارتباط زیچ دارند. بنابر بودن دانش و ملکه اشخاص موظف از روی ایفای وظیفه لازم است که جنایت را همه جانبه و سر وقت تدقیق نمایند. درست. همین حرفای گنرالی که خودش در ساحه کریمینالیستیک با همین کارمندان درس داده است، خودش کار کرده است، یعنی خودش گفته ایستاده است که چند ورسیا اوید به همین قضیه کنیبادام. من خود شما شنیدیم در اینجا فساد هم گفته شده است، نیکامپتنت است، شما گفتگی هم گفته است، یعنی دست داشتن خودی مقامات را هم گفته است. یعنی تمام ورسی که حالا شما گفتید غیر از ورسی محلگرا دیگر همه ورسی را این نفر گفتند. یعنی برمی‌آید که اکثر مردم در همین نظر هستند. بله فکر و اندیشه ما قریب که مونام بوده است در بعضی جاهاش. سیلابا استرکتورا ده هر دوتون.
бале. Шояд ҳамон таҷрибаҳое ки кор кардагӣ будем, дар дохилаш ки будем, маълумоти бештар бале дошта бошем, барои ҳамон бошад. бале барои Фикр ҳамин кунам мардумам тамошобин фикр кунам барзен мардумам дар чунин фикр ҳастанд. Бисёр мардум. Шояд. бале тамошобинони гиромӣ, ин ҳарфое ки ҳозир мо дар навор гузоштем, ин боз такрор мекунам, ҳарфҳои генерале ки дигар ҳоло дар нафақа ҳастанд, шахси хеле боэҳтироми мо дар собиқ дар сохтори Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, дар КГБ кор карданд, дар донишгоҳҳо дарс доданд, яъне нафаре ҳастанд ки воқеан аз қазияҳои дунёи ҷинояту дунёи кофткову мақомоти қудратӣ ҳама ҷониба хабар доранд ва хеле хуб ин як комменти барои мо мавзӯъро шарҳ доданд. Саволи мо ҳамон чиз буд ки барои чӣ мақомоти Тоҷикистон то имрӯз ин ҷиноят ки дар Конибодон мегузарад ошкор намекунанд. Савол ҳамин буд ва ҷавобаш дидед ки бо чанд версия оварда шудааст ва яке аз версияҳош ҳам ҳамон аст ки шояд худи мақомот даст доранд, шояд тарсафканӣ, хеле ки ҳоло муаллима дар ин ҷо ҳам гуфтанд мехоҳанд бо ҳамин роҳ тарсафканӣ кунанд, қазияро ба дигар тараф баранд, фикру хаёли мардумро. ҳоло ина бинед муаллимаи азиз, чӣ кор бояд кард? Мардум чаро хомӯшанд? Барои ба назари шумо мардуми Конибодон умуман дар шабакаҳо, дар расонаҳо хомӯшанд. Ба хотири чӣ? талаб намекунанд, худашонро панҷара печ мекунанд, аммо аз мақомот талаб намекунанд ки амнияти онҳо таъмин шавад. назари шумо чӣ аст? Медонед чӣ Салимҷон, мардумро инҳо тӯли ҳамин чанд соли охир бо ҳамон лайку комментария маҳкам карданошон тарс дар дили мардум ҷой карданд. Онҳо дар тарс ҳастанд. яке аз сабабҳои асосиш ҳамин ҳаст. Намехоҳанд, мумкин як нафар дар Россия кор кунад, муҳоҷират, мардум бечора як бурда нонашонро бо муҳоҷират ёфта мехӯранд. Онҳо намехоҳанд ки ҳамун як нафаре ки дар Русия кор мекунад ё ин ки дигар маҳкам шавад, ё дигар маҳкам шавад, рӯзашон аз ин бадтар шавад. Сабаби асосӣ тарс аст. Дуюм сабаб ин, намехоҳам ягон касро ранҷонам, шояд чӣ ғуломишон сахттар боло рафтагӣ бошад, яъне ки ба ғуломӣ одат кардагӣ бошад. Ҳамчун айни ҳол ҳамчун ғулом онҳоро нигоҳ медоранд. Ба иззати нафсии он кас расидан намехоҳам, лекин ман чунин фикр дорам. Тарс. Лекин ман талаб мекунам, хоҳиш дорам ай мардум ки бо тарс як умр намешавад зиндагӣ карда. Мардум талаб кунанд аз ҳуқуқ. Ҳамаро кушта наметавонанд, ҳамаро маҳкам карда наметавонанд. Рост? Бояд талаб кунад. Агар ки мардум худаш, мардуми мо бисёр чӣ мекунад? Ноид мекунад. Ноид ба калимаи тоҷикӣ чӣ буд? Аз хотирам буромад? Фақат шикоят. Медонед? Фақат шикоят карданро бояд як тараф мон. Тамом. Шикоят дар кор нест. Шикоят ёрдам намекунад дигар ба ману шумо. Шикоятро бояд як тараф монем, бояд аз қафои кор шавем. Садо баланд кунанд, нависанд ба ҳама дарро бояд кӯбанд. Даро чӣ худро маҳкам накарда. Бо як шикоят кор намешавад. Бояд талаб кунанд. Ман ҷанг намехоҳам, ман намехоҳам хунрезӣ кунад як кас. Лекин аз талаб мекунам, аз ҳуқуқи худ талаб намоям. бале. ҳамин хомӯшии мардум сабаб шуд ки дар ҳамсояшон ба қатл мерасонанд, ҳамсояшонро мекушанд, аммо ин наметавонад садо баланд кунад. ғайр аз он ки чӣ хел ки гуфтед худашро бо панҷара маҳкам мекунаду, аммо ба ҳамсояш кӯмак карда наметавонад. Имрӯз вайро кушида, ҳамсояшро кушид. пагон метавонад вайро кушад. Агар ки хонаи ҳамсоя алов гирифт, ба хонаи ту ҳатман мегузарад. дуруст? Инҳо ҳаминро намедонам аз хотир баровардан ё аҳамият наметиҳанд. Тарс пеш чашмонро чунин гирифтагиаст ки ягон чиро намебинанд дигар. Бас будагист мардум, бояд талаб кунед, бояд намедонам бо ба ин мардум муроҷиат кард. Шояд мардум дигар ба мақомоту ба ҳукумат дигар умуман бовар надоранд, ба ҳамин сабаб бошад. 100% бовар надоранд. Дар масъалаи боварӣ доштан бовар надоранд. вақте ки набинед, вақте ки ба мақомот бовар надорад нафар мардум, яъне бовар надорад ки адолат ҳаст, бовар надорад ки ҳуқуқаш ҳимоя мешавад, ӯ чаро садо баланд кунад? яъне садо баланд кардани вай фоида надорад, фикр доред?
ҳеҷ кас намешунавад. من نمیدونم. яъне режим бояд аз байн اینجا равад дар ин ҳолат. بله дигар سیستم باید ягон تغییر یابد. ман дигар ягон чиро намебинам. бояд режим тағйир ёбад, ҳукумат фаъолияти кори худро дигаргуна кунад. бале? بله. ё ки حکومت режим دیگر бояд شود аз باید. байн дигар خیلی که дигар میگن вариант یا нест حکومت дигар. کار کند، بله یا حکومت کار کند یا رود دیگر آدمی کار میکرد که بیاد کار کند. он депутатҳое ки мешинанд парламент фақат ба ӯ даст بله мебардоранд, фақат қабул мекунанд, бо як овоз بله камтар бояд кор кунанд. тибқи қонун кор кунанд ё ин ки режимро иваз кунанд. тамом. дига илоҷ надорем. мардум ино бибинед, мардум тазоҳурот карда натавонад. ба بله тазоҳурот ман дар хотир надорам кай дар Тоҷикистон тазоҳурот шудагӣ буд. хуб аз سال рӯи конститутсия 2022 аз рӯи қонун در дар خاروق Хорух شد، чӣ кор همه رو карданд? کشتن، همه رو бале کشتن. дар ҳамаро куштанд. дар Хорух шуд. касе монд. касе метавонад буромад гурехт ба Европа омад, ба дигар тарафа омад, мондагиро куштанд. бо ҳамин тарсо мардумро тарсонданд. яъне мегӯяд дар Хорух чӣ кор карданд? дар Помир мардумро куштанд, тазоҳурот карданд, садо баланд карданд, мардумро куштанд, қатли он карданд. дуруст? дар он ҷо بله بله дигар бо ин чашми мардумро тарсонданд ки дигар минтақаҳо хаб кунанд, хомӯш бошанд, садо баланд накунанд. ино чӣ кори худ барои қонунро вайрон кунанд. конститутсия зери по шудагӣ аст. ҳамаро зери по кунанд, дигар фаъолияти худро давом диҳанд. حاضر درباره کنستیتوسیا گفتید، ولی زمانی که در تاجیکستان بودم چند روز من در همین شعبه کارهای داخلی ناحیه ظفرآباد محکم کرده بودن، با خولیگان گفتن چی گفتن محکم کردن. در همونجا سردار شعبه کارهای داخلی وقتی که من از سرقانون گپ زدم گفت برای من سرقانون امامالله رحمان است. шуморо نه маҳкам امامالله карданд. رحمان چی میگوید من همون کار رو میکنم. من گفتم اگر اون فرمانش ضد کنستیتوشنی باشه چی؟ گفت برای من فرق نداره، مرا با این وظیفه امامالله رحمان مانده است. шуморо маҳкам карданд бо بله хулиганӣ. من خولیگان بودم، گویا که карканда будед шумо. بودم. не ман шумо نه гуфтам در ки همونجا. фармон аз بله боло, بله яъне ки конститутсия қонун нест, барои фармон аз боло. тамом. تمام. бо ҳамин تاجیکستانی که در اونجا قانون اساسی باید کنستیتوسیا باشد، سرقانون رو تگ پا کردن و همه چیز گرد یک نفر دور میزند، اطراف امامالله رحمان. امامالله رحمان گوید که همه روز قتل کنید، مردم قتل میکنن، همه روز گوید که از گناهش گذشتم این رو گذر این طرف میگذرونن. یعنی هم ҳамин خودش شاه صاحبش وزیر شده است. این бале من از یک ما نمیتوانیم بگوییم که تاجیکستان دولت دموکراتی است، حقوق بنیاد است. این چیزا دیگر افسانه است. ما مردم باید аслан درک کنند که تاجیکستان دیگر به یک نظام خودکامه دیکتاتوری تبدیل شده است. اگر ما خواهیم که حقوق خودم و امنیت خودم را تامین کنیم، ما باید که حکومت را عوض کنیم. режим бояд иваш. дар ҳамон ҳолате ки агар хотир дошта бошед, ва номаш чӣ буд? Парвизми кӣ буд? дар маҷлис бахшидан барои ҷавон будани کارمند تماشا، кормани کارمند таможня. تماشا. بله بله بله. барои ҷиноятҳои соdir Ну, кард. ина бин қонун яктарафа. қонун بله воқеан қонунро зиёдтӣ истифода мебаранд ба нафароне ки пушту паноҳ надоранд, ба нафароне ки хай дар боло тавон надоранд. ба он нафаро مثل که من آدم 20 سال нафаро زندان شده یا یک عمر زندان شد. бале و ба он مثل دو нафароне نفر. доранд. ҷавониш ба ин нобат гирифта мешавад, пириш ба ин нобат гирифта мешавад ва чӣ қадар маблағ баровардагиш ҳоло маълум нест. بله бале ҳам суд ҳам прокурор аз ҳамон ҷо бахшида мешавад. чанд нафар ҳозир ҷавонон дар тюрма шудагӣ ҳастанд, дар маҳбасҳои мо бегуноҳ шудагӣ ҳастанд. بله бахшида нашуд ягон кас. дар ин ҳолат бахшида мешавад. қонун ҳаст. اگر نزدیک امامالله رحمان باشی گناهت هم میبخشند، پیری جوانیت به نوبت میگیرن. اگر کانی بادمی باشی، اگر بیگناه باشی عمرباد به زندان میبرند تا دیگر تو نه فرزندت دیده نتوانی نه مادرت. на танҳо кони бодом. بله یکی من در مثال آوردم ده. так не ман дар умум гуфтесам ки на танҳо кони бодом, дигар минтақа ҳамон минтақае ки маълум аст дар он ҷо шояд гуноҳош бахшида шавад. ё ин ки наздик аст ба он бахшида мешавад албатта. яъне ки конститутсия зери по шудагӣ аст.
дар ин ҳолат давлати давлатдорӣ айни ҳоле ки рафта истодааст, давлатдорӣ ягон маъние надорад. бале. дар он ҳолоте ки Яъне амнияти мардум дар хатар бошад, амнияти миллат, мардум дар хатар аст бошад, агар хатар аз тарафи ману шумо не. Мо наметавонем аз инҷа ягон касро фармон диҳем рафта мардумро кушанд, қатл кунанд, бо ягон кори дигар кунанд, террор кунанд, теракт кунанд. Дуруст? амнияти мардум аз дохили худи ҳамон кишвар дар хатар аст. аз дасти худи шояд ҳамон мақомотдорое ки дар боло ҳаст дар хатар аст, на аз дасти ману шумо. мо аз берун коре мекардаги, мо танҳо мо эфир мекунем, гап мезанем, мегӯем ки инҷа хато кард, ман инҷа нодуруст, инҷа дуруст аст. фикри ақидаи худро мо ҳам дар доираи конститутсия, ҳамон сарқонуне ки вай поймол мекунанд, мо дар ҳамон дохили сарқонун баён мекунем. коре мекардагимо ҳамин қадар, аз ин зиёд не. мо куштор карда наметавонем, теракт карда наметавонем, дуздӣ карда наметавонем дар он ҷо. ҳам дуздӣ, ҳам куштор, ҳам теракт, ҳама дигар кӣ карда истодааст? худи аз дохил карда истодааст. яъне ки мақомотдорон, яъне ки фаъолияти кори онҳо суст аст, ба дараҷаи паст ҳаст. то ҷое ки дастам доранд ба бисёраш. шояд дар ҳамин ҳолат ҳам даст дошта бошанд ки ману шумо намефаҳмем. бале, ману шумо барои мо маълум намешавад. 4 нафарро маҳкам мекунанд, ягон нафар аз ин намебарояд берун, мешан суд ё ин ки 1 умра мегиранд, ё ин ки аз 20 сол боло мегиранд. бо ҳамин тамом парванда пӯшта шуд, мардум ором шуд. ин яке аз мегӯям ки чашмбандӣ кардан. боз мардумро гипноз мекунанд. бале, ниҳодҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дуруст кор намекунанд, бо тарзи боиду шояд. онҳо ки бо тарзи боиду шояд ба вазифа нарасиданд, онҳо бо маблағ ба вазифа расиданд. чӣ хел ба боиду шояд кор кунанд? бале, мо дар кадом боиду шояд гап мезанем, дар ҳолате ки аз ҳамон худи донишгоҳ ворид дохил шудан бо маблағ бошад. шумо ягон нафаре дар ҳамин мақомот бегона бошад, ё ин ки ягон нафараш дар ҳамон чӣ набошад, дахолат надошта бошад ба ҳифзи ҳуқуқ. дар он ҷо шахси бегонаро дар умум қариб ки намебинӣ, бо микроскоп кобиам ёфта наметавонӣ. аз ин худаш маълум аст. ҳамаш мисли ҳамун сардори милисияи ноҳияи Зафаробод ки барои ман подшоҳам ҳамон, худоям ҳамон, дигарам ҳамон, яъне барои ман қонун вуҷуд надорад. ошкор гуфтааст. дуруст? мутаассифона вазъ чунин аст. ин ҳоло ҳеҷ кас намебарояд, ҳатто ҳамдардӣ ҳам изҳор намекунад ба хонаводаи ин қатлшудаҳо. бале, мутаассифона ягон мақомоти давлатӣ, на аз вилоят, на аз ноҳия, на аз ҷумҳурӣ, на аз худи раисҷумҳурӣ, ягон кас набаромад на ҳамдардӣ изҳор кунад, на як тавони молӣ, кӯмаки молӣ расонад ба ҳамон фарзандою бозмондаҳое ки баъд аз ин қатлҳо монданд. модарон ҳастанд унҷа, хоҳарон ҳастанд унҷа, фарзандони кӯдакое ки дигар бесарубон монданд. ҳеҷ кас аз давлат, аз кормандони давлат, аз бадани давлат ҳеҷ кас баромада худашро масъул надонист. бале, ҳатто ҳамон рӯзноманигоронро ба ҳамон наздикӣ ҳамон деҳа намонданд ки раванд ҳамдардии худро баён кунанд, ё ин ки ягон кӯмак кунанд, ё ин ки аз ҳамонҳо ягон маълумоти пурра гиранд. пурра набошад, камтар наздик бошад. мо умуман маълумот надорем. барои онҳо ҳамдардӣ, агар аз дигар кишвар ягон нафар дур, ягон ҳодиса рӯй дод, ҳатман ҳамдардӣ мешавад. ману шумо инро аҳамият додагӣ ҳастем, пайгирӣ ҳам кардагӣ ҳастем. лекин дар ин масъала ман ҳамдардиро надидам. мисли ки шумо фаразан ҳозир дар ягон кишвари дигар ягон ҳамин хел қотили куштор шавад, 3 нафар 4 нафар мурад, худо нишон натиҳад, агар ҳамин кор шавад, ҳамин саҳар дафтари раисҷумҳур мактуб ирсол мекунад, ҳамдардӣ баён мекунад. аммо дар дохили худи Тоҷикистон оила мурдосиянд, ҳеҷ кас парво надорад. инро бибинед, ман намедонам дар телевизиони Тоҷикистон мумкин ягон барнома карда бошанд, ё ин ки эълон карда дар ахбор гуфта бошанд, набошанд оиди ҳамин масъала, ҳамин ҳодиса, хабар надорам. лекин оиди ҳамдардӣ ман нашунидам, дар расонаҳо набуд.
در رسانه‌های شاید دولتی حتی در این باره گپ نمیزنن. هر معلوماتی که هست است، هر معلوماتی که هست است، حالا از همین فرصت استفاده برده از کارمندان رادیو آزادی میnnatdاری میکنیم که همین خبرها رو پیگیری میکنن، قضیه رو پیگیری میکنن، بیرون میبرن. تنها همونا هستن. دیگر اون روزنامه‌نگارایی که هستند فعالیت خود رو برده نمیتوانند. فقط یعنی که رادیو آزادی هست همون نمیبرند. آخه دلیل امامعلی نباشد که اونجا رود، زاخبیک سیدامینی نباشد که اونجا رود. یعنی که ژورنالیستان هم در ترس هستند از که از فعالیت کاری خود میمونند. بله. از این خبرها دور میگیرن خود رو. درست. حالا یگانه امید میماند خود مردم. بله. خود مردم باید طلب کند. بله. یگانه وریانت همین مردم میماند. طلب من اون که مهر مخفی به پرونده نزنن، یعنی که مرافع سودی رو به طریق آنلاینی آشکارا پیشنهاد کنن با مردم. چه که در قزاقستان کردن. این جنایت هم جنایت وزبین است، مخصوصا وزبین است. سر و صداش خیلی بلند هست. اگر که خواهند در آینده مردم با اونها کم ترک باشد هم بسیار نه کم ترک باشد هم باوری حاصل کنن، مرحمت به طریق آنلاینی. قانونگذاری اجازه داد است این کارو؟ بله. قانونگذاری در مو دیدن در کار است، راستی گپ. لیکن میشه. به هر حال من نکردم. نه من نشرو نه میشود. هست. بود من کردگی بودم. وقتی که من دیکتافون استفاده می‌بردم چه گرفتگی بودم؟ اجازت در پرونده ها. من قضیه دیکتافون شما رو خونده بودم. خونده بودید ها؟ اما قضیه دیکتافون که من پرابلم شد. پرابلم اساسی ما، لیکن به هر حال من با درخواست از سودی اجازت گرفتگی بودم، پرونده رو پورا ثبت می‌کردم. حتی تفتیشات بسیار خوب معلم عزیز. حالا اینو ببینید که صحبت همین خیلی گرم رفت، ساعت قریب 6 به نزدیک شد. من وقتی ما نیم ساعت پیشتر میبرم گفتم خشمو تنها نمونم. نه برنامه ما هم همین 60 دقیقه است. 60 دقیقه است. موضوع داغ است. موضوع باید که حرف گفته شود. علاوه خصوص متخصصان و بانوان خانمان جسور تاجیک مثل شما واقعا احسان میگم برای شما، برای این حرفایی که امروز گفتید. حالا در آخر به شما یک سخن تا به مردم مراجعت کنید. به مردم میکنی بادام است، نمیدونم جمهوری است، هر حرفی که در دل دارید گویید. به همین بعد برنامه رو خاتمه میبخشید. اول من تعزیه خودم بیان میکنم و اویله کشته شدگی ها نزدیکان آنها تعزیه خود رو بیان میکنم. بعداً طلب من چی؟ خواهش من از مردم، التماس خواهش میکنم از حقوق خود دفاع کنید، صدا بلند کنید. دیگر گفتنی ندارم، ترس رو یک طرف گذارید، تنها طلب کنید، از حقوق طلب کنید، خود رو به زندان نگیرید. تمام همین قدم از شما طلب میکنم. زنده باشید. من دیگه گفتنی ندارم از مردم چی طلب کنم، زیرا اونها هم در داخل هستن، من و شما در بیرون هستیم، اونها هم در داخل هستن. نمیخوام اونها رو هم پس ترد کنم. در همین 4 جمله حرفی که در آخر گفتید پر از احساسات بود. معلوم بود که مثال از قلبتون میگفتید، واقعا با یک درد میگفتید. همین خودش بسنده است به یک انسانی که واقعا درک کرده میتواند و شعور دارد. بله، زنده باشید. سلامت باشید معلم عزیز. خیلی خرسندم که تکلیف ما رو قبول کردید، به برنامه آمدید. امیدوارم که این خیلی صحبت‌های من و شما در آینده هم میشود. حتما. میnnatdاری خودم و دیگر همکاران خودم رو به شما میرسانم. زنده و سلامت باشید. دستان در نکنه. در پناه خداوند باشید. رحمت معلم. در پناه خدا. همین بود دوستان عزیز، برنامه که امروز با نقشه گرفتیم و حالا چخیل که دیدی استادید مهمان عزیز ما معلمه حقوقشناس ادوکات معظمه قادرova بودن که واقعا در داخل همین به اصطلاح دیگ قانون جوشیده پختگی هستند. یعنی میدونن تمام کمبودی های و پیشروی های ساحه را
дар ин ҷо мо ҳарфҳои аз дигар мутахассисон ҳам овардем. ҳоло мо чанд гуфтагӯи бо кормандони прокуратура ҳам доштем. ҳоло дигар он ҳарфҳоро ин ҷо намегузорем, чунки ба маънои ҳамон ҳарфҳо дар ин барнома гуфта шуд. дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, ҳоло ҳарфҳои муаллимаро гӯш кардем, шунидем. яъне чӣ гуфтам? аз ҳаққу ҳуқуқи худ дифоъ кунед, талаб кунед ҳаққатона ва худатонро паси панҷара нагиред. ина бинед ки вақте ки ҳамин хел дар Тоҷикистон ҳамин хел кор шудааст ки вақте ки мо ҳарфамонро мезанем, моро мебаранд паси панҷара. вақте ки мо ҳарфамонро намезанем, боз маҷбур мешавем худамонро паси панҷара гирем. чӣ хеле ки ҳозир мардуми дар Конибодон карда истоданд. яъне аз тарси ҷони худ, барои ҳимояи худ мардум маҷбур аст барои таъмини амнияти худ дару дерезаҳои худашро панҷара кунад. дӯстони азиз, ин дар таърихи Тоҷикистон ин хел воқеа набуд. дар таърихи Тоҷикистон ин хел набуд ки як нафар барояд дару тирезаашро панҷара кунад то касе онро омада шабона ӯ фарзандонашро накушад. ин хеле чиз набуд. ҳатто дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ ҳам ин хел набуд. ман имрӯз омад ҳамон рӯзҳо. барои чӣ омадам? чунки мо мардум худро аз сиёсат канор гирифтем. мо гуфтем ба сиёсат кордор нашавем, ба кори давлат кордор нашавем, то ки мо дар амон бошем. ва дар натиҷа чӣ шуд? мо ба ҳеҷ чиз кор нагирифтем ва аммо он қотилону куштор ба хонаи мо даромада омад. вақте мо худро аз сиёсат, аз талаби ҳаққи худ дур гирифтем, ин маънои онро надорад ки мо амнияти худамонро таъмин кардем. на, дида истодем. мардум имрӯз дар тарс зиндагӣ доранд. аз тарси ҷони худ. гап зананд ҳам аз ҷонашон тарс доранд, гап назананд ҳам аз тарси ҷон доранд. ё зиндон мешаванд ё кушта мешаванд. ваз ба ин ҳолат омада расид бо ин ҳукумат. чунки ин ҳукумат аз уҳдаи кор набаромад. ин ҳукумат аз уҳдаи таъмини амнияти миллӣ набаромад.